Ekitabo kya Yobu eshura ya 5. Hati taka hariho n'omwe orikugarukamu omu barikwera ou wakwagira nooha. Buzimazima ekiniga kyita omushema kandi ihari riito tiine bwengye. Nkareeba omushema naasimba emizi konka omu mwanya mukye naakyenda obutaaho bwe. Abaana be obuhoro bari hare basingyerwa omu marembo babura kijuna. Ebi asharwire biribwa biine enjara bagaruka batwara n'ebiri omu mahwa. Abiiniirho biiniire ebintu by'ekyaka. Ahabw'okuba okubonaabona tikuruga mu mucuucu n'enaku tizimera mu itaka. Konka omuntu azaarwa enaku nk'oku eserra zituumuuka omu mwanya. Nyowe aha bwengye nkasherwire Ruhanga kandi Ruhanga mba niwe naayegyekyerera ebyangye. Niwe akora eby'amaani ebitakareebwaga n'eby'okutangaaza ebitarikubaasa kubarwa. Niwe agwisiza ensi akashandaaza amaizi omu Misiri. Niwe atunguura ab'ahansi n'abarikuboroga akabiimusya bakaba buhoro. Ahindura bushe n'amazengobya ngu emikono yaazo eremwe kwisya ekizimaririire kukora. Akwatira abanyabwengye omu bugobya bwabo n'amazengobya zimarwaho juba. Babugabugana n'omwirima n'omushana babandagira omu ihangwe nk'owanyekiro. Konka omwora mujuna omu kanwa kaabo n'omukyena mwiha omu mikono y'ab'amaani. Nahabw'ekyo omworo agira amasiko kandi n'akanwa k'abatahikiriire kabumbwa. Manya omuntu ou Ruhanga ahana aba ahiriirwe. Nahabw'ekyo otagaya okuhana kw'ow'obushoborozi bwona ahabw'okuba ahutaaza konka ashemba obuhuta. Ateera konka engaro ze nizo zikiza. Hariyo akujuna obugwe 6 nangwa n'obugwe 7 tihariho kibi ekirikuhikaho. Omu biro by'enjara hariyo akucungura orekye kufa n'omu rugamba hariyo akukiza amaani ga rurara. Oryasherekwa orurimi rurikubambuura kandi okwerekyerera kukuriija torikutiina. Okwerekyerera n'enjara oryabishekyerera kandi toritiina nyamiishwa z'omu nsi ahabw'okuba oryaragaana n'amabaare g'omu bwereere n'enyamiishwa z'omu ihamba ziryagira obusingye niiwe. Oryamanya ku eka yawe eine obusingye, oryaguma nooreeba engombe y'amatungo gaawe oshange hatiine kibuziremu. Nibwe orimanya ku oruzaaro rwawe rurikanya n'abiijukuru baawe bakaba nk'obunyansi bw'omu nsi. Oryataaha omu kituuro kyawe okuzire gye nk'ekiba ky'engano okukihunikwa omu bunaku bwakyo. Reeba ebyo nibyo twakyondoriize tukashanga biri bityo. Obihurire obyegyereho eky'okukugasira.